APHLC Central Committee Direction pen lo 20 ST bon hat langsung angkang lo non ki bangji 21st February to 1st March la ni sirkep an nitum constituency wise lo rally patoji labang so rally long dak amri constituency pen dame idoji Hanse jisik kon son si bang la si 20 ST bon hat langsung LA pen si nitum dak nang visit lo la pen CC committee president Carlin ke hai la pen general secretary alang lida dulu la pen ke CC body itu tong support pen cetong lo si la so sai 21st pen itu duaram la pen cengko apa juga mi rank 9 constituency ya mai pan si itu ngacing macing sai pan CC body hana ke tong gimana mulu ko bang kan itu non dak me exact figure bang paklang tek the sida nitum chopil je amri long son son tame karbi tum dolo diwa tum dolo khasi tum dolo jentia tum da domine mana sangke chebat do weda domine so nitum 20 ST utar langsung LA penalang litum tame chopil lo je labang so really long nang idun pen participate dun je masli so nitum sirkep mostly long 9 days continuous program si doje posin itu CC tin long bang nitum lum doji ko nitum expect one but still nitum alang litum manchu ipil lo cho hang lo je nitum lo nang cirap nitum to kal so amuk mena lo ke bikhoi ke lahen lo no na por hot kamatapur phan tame bang hang bom lo eastern Nagaland tame phan tame bang hang bom lo lason si kaprek tribes atum tame amethanga right indigenous rights ke longjia phan bang che hang bom lo la song bong pen Karbi Anglong la pen and hills non ke de mahasau articles 244 ke 1969 pen si constitution of provision ke long tang lo sitame bang han ki pg hot bang ke tum han mang nang panung ku konde government of India phan ke lengta bini bang ke angke chapaklang ke nang sil bang so initiative top 6 schedule ka pantang nanji 6 schedule teng pen paragraph ateng pen bang so paragraph ka panjuni pan impil pun tu pen la so bang ke mane gomsung nagi la tu la son ne yaga muni ke doswar le la Karbi Anglong ki tum adat karbis atum kan ke competition se bang APHLC ke alonso han kaninji la chok chipin alam se bang APHLC ha Meghalaya ko undivided Assam in the 1960s so APHLC dal Karbi Anglong 2019 suli dum sar jayega tarmen sing tur pomlo revive pomlo la so teng 19 pen non 2020 sida ni tum step back pin la ni tum rat along ke dam tu ton de la pen legal hin puno high court long puno supreme court long puno case ko dam dang non dam inda tu don de la rat puno kan je ni la ke manne la national party atu APHLC regional party phan kang tang ke lang dun dia jok sila bang keling jil lasi nitum pulo APHLC long bang ke ahok lo nitum la tribes atum ake mang tribes tum are rights of Hanse nitum ka che fight pila ke ahok lo sita election democratic process election si doji apose nitum pune MP election huang ko da ko tang pidun ri ko nitum ninje ne sita council election ho la council ke achit so era na de 6 schedule provision में जब माने ला so long के तुम tribes अपन से constitution अजा कोंग नंगे people से लदाख बंग के voting rights पेन चेंगलो election की तुरंत tribes तुम माने नंगे जॉट नहीं मुझे तो constitution apart from that MP election assembly election लाके voting rights के डांस को बिदुनो tapi itu non charge long kapre ka even non tribals tu mata APHLC and would be in ha why because tum tame dak senang dudung lapen itu long se tum da constitutional long APHLC tum kemang kemeulo mon setam la Karbi Anglong arat la la mane la sunong cerap tu la ko se kisa la national party tum ke no ko national party tum ili tum pan lang meu nang churo ko hadi labang so nang ka churo long hop din hop ni de non Karbi Anglong tum mas council long itum hanang hon up sonte itum pan fan nang pal ong up kadi
fanang pong muji di fanang pong ko sing pacing thuro bu mati sida no itu mana fan mana pakong hai di kalima autonomous council Karbi Anglong autonomous council de Mahasal autonomous council Boroland territorial council 6 civil area ke komedi lang miu ingna rasul ton toy bon kita harlu bangke afan mana pakong hai no itu council of fund ke state fund pen lang de kon 5% aduma wima 10% aduma wima Assam whole budget pen itu langta 5% atau 10% lan be kusong itu mesti anda sarada di Mahasau ko an indang nam lo la APHLC putar di Mahasau ni tum claim bom lo la pen ni tum ke dam tang ha MP hut pen dan itu mandak ke claim tum do la si non kibang je por hul itu immediately di Mahasau tame ada ke set up da full fledged LAC committee non da wothat lang so son hala da ke set up da emergency bom lo la pen rat tum non ke